Shalom. Horas mah hubata haganupan. Sonarion patuto hat hononta jate tupa hubani Tuhan nebata. Ija halani holong nidu boy hitamar tupu bani iananon. Jate tupa homa hatahon nami hubani partuha maujana simalungun DPC Kota Pematang Siantar. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah Onon. Yayasan Raja Sangna Waluda Manik, Pakon Bapak Inang Dewan Juri, Nadoma mengadongkon acara on, Aima Lomba Pidato Marbahasa Simalungun. Nagage judul pidatoku Aima, Podah Nawalu. Paimahu pada stene isi pidatoku, asihupatanda madiriku. Goranhu Aima, Yohana Hosea Diarne Damani, Jana au Marsikolah ISMA KPS Sada Sondi Raya. Podah Nawalu. Podah Nawalu Aima Podah na ipada Sada Raja Namargoran Raja Sang Nawalu Damani. Podah gatido hita tangar bani hagalu hantas dari hari. Podah Aima sada nasihat atape ojur-ojur nah hita dalanhon bani hagalu hanta. Tapi bani hagalu hanta itanoon gatido jolma lampa tubuhkon hadearan ni podahin bani dirini. Terlebih kubani hanami niombah nama sekolah on ope. Gatido hanami marlambin-lambin bani persekolahan nami. Nalampa torsahon pakon lampa tubuhkon paruhuran na bujur bani pargoluhan na idalani namion. Ija gatido hanami lamar holong bani hasoman nami atape bani nama toras nami. Halani rado homa ihalupaun hanami horja nami selaku siswa atape niombah nama sekolah. Jadi perlu do podahin itubuhkon hanami bani diri nami be jana marharga doin anggodoma tubuh podahin bani nami. Walu podah na ibadah Raja Sang Nawalu Damanikin Aina na parlobe parholong. Parholong Aina sada parlahong na bujur. Holong perludo hita tubuhkon bani diri tabe. Ija anggodoma dong holong gabisi parholong hita boy mahita manggolu ibagas sadamian. Jana tiki iparsikolahan pehita anggulang dong holong lambi masih harganan hita sesama jolma. Halanian, patubuhkon hita maholongin bani dirita asiboy tongon hita gabe si parholong. Podah na paduahon Aima parhorja. Parhorja Aima meningun parhorja bani nama dear. Meningun gabe si parhorja age ija hita Mariana. Age sangga iparsikolahan, i keluarga ta, age i gereja, age i tongah-tongah ni masyarakat. Sonai age goluhta nyoba na sekolah on, gabe si parhorja na dear mahita. Aseboy tene gabe halak, aseboy tene porsaya halak na legan hubata bahwasani tongondo hitaon halak si parhorja ai. Podah na patuluhon Aima Pitor Maruhur. Pitor Maruhur Aima tetap mahita bani paruhuranta pulang ma mau ubah. Meningun boy mah hita kendalihon diri pakon akulata. Sonai age tiki ipar sekolahan hita. Meningun tetap mah hajung-jungan ta asiboy hita gabi halak ne Pitor Maruhur jana halak ne Pitor bani parduluhan ta. Napopatkon Aima pakar. Pakar Aima barani. Meningun pak age ibagas AHP. Age ibagas namar kerja, age hubata namar sekolah on ope. Pak mahita makatahon ahan na ilidah kita, ahan na hita hurjahon, asiboy tongon hita, gabi halak na memang betul iha porsayai jolma. Napalimahon Aima ipamagodamhon. Ipamagodamhon hon Aima bertanggung jawab. Asih ganup na domba yondoskon hubata, na domba dong bata, asih itang jawab hita main. Age sonai, age ibagas namar horja, age horjana etek, jana horjana bagal, jolom hita maganupin, jana pamagodakon hita maganupatin. Napanungkon Aima hot paruhuran. Hot paruhuran Aima togoh ni paruhuran ta bani sada keputusan na doma hita bayan. Bani keputusan
bain ai, ulang ma malimbangi dirita pakon uhurta. Napa pituhon ai ma marsi patunggungan. Marsi patunggungan ai ma parlahon na dia tumang dulu. Ija marsi patunggungan on, boydo hita artihon ay masaling tolong menolong. Marsi patunggungan mahita sesama jolma. Tiki susah dirita, boydo itolong sesama hasomanta hita. Sonai age tiki hasomanta na susah, rama tongon luhurta, murah matongol lakata, laho mangurupi hasomantain. Napawalungkon atak penap parpudi ay mapator salam horja. Pator salam horja ay maparlaho na diardo, halani boy hita membangun hadiaron, bani dirita atape bani halak na adong isekitarta. Jadi, margun boy mahita gabi halak na memberi dampak na berpengaruh bani hasoman na legan. Sonaima pidato nami tentang podah na waluin, ase hubata haganup jolma, sonai age hubata niombah na marsikolah, patubukon hita mapodah na ibadah raja sang nawaru da menikin bani dirita si danup ari. Halani podah na waluin, ay mapodah na saling berkaitan doi. Halani, lang mungkin hita pamangudamhon, lang mungkin hita patoftan horja, marsi patunggungan, lang mungkin hita gabisi parhorja, anggulang dom holongta, lang pitor uhurta, lang pakar hita janalang hot parhoranta. Gabe sada pelak terdalankon gadup podahin. Jadi, hubata haganupan, tubukon hita ma podahin. Sonaima anggodong persahap nami na burang deat parlobe hanami mangindomaa. Idurung ma haporas itaoni tautoba. Saya andohar ma ita horas-horas ihasomani Tuhan nebatata. Shalom.